Kajing lekai duran kop basis pa live heulai kabadai ru ka tournament football ka barim tam hadeu ba Asia kan sasdang piang nadu ka arp nyauterik mentau menai Julai arajar arp heusau. Hagane ka tournament lawan bani Shimenta dagi klub barat ba jongga Indian Super League ki klub I-League 2 ki ken hun ki basya khot se bahasya kan ka tournament ki klub na ki regional league bad ki ken hun jong ki Amfus. Ban mentau snam arajar arp heusau ki don tang lai teli ki klub na ka Thai North East. Kada ka North East United ka Bodolan na ka Jella Assam bad ka Shillong Lajong na ka Jella Meghalaya. Agane ka duran kop arajar arpeu sau lapia agen reu group kiken hun ke bahab haga group A, group B, bad group C, pansai Kolkata. Ya kiken hun ke bahab haga group D, pansai lekai haga Jella Jharkhand kata Hajam Jamshedpur. Kiken hun ke bahab haga group E, pansai lekai haga Jella Assam kata Hako Krajhar. Bad ka basneu tenat nag mentagi riu ik football ka Jella Meghalaya. Mentau snam arajar arpeu sau baga jing lekai duran kop ka bahab haga group F on sai lekai haga Jella Meghalaya kata hanung ba Shillong kaban sedang nadu ka arterik umnai Agos mentau snam arajar arpeu sau kiken hun ki bahab haga group F kilong ka FC Goa Hyderabad FC ki beri ki arteli ki klub ki lekai haga Indian Super League ka Shillong Lajong bad ka Tribhuwan Army FC. Badgane ka dairu ka sin ka baningkong nagbantagi klub Indian Super League bagin wan banele kai hanung ba Shillong. Yang jigle kai jong ka duran kop khila ban page ha TV leng ba ka Sony Sport Network balada pikwa ban page streaming khila ban page leng ba ka Sony Live Apps